Sa fè men, depi mati. Depo jwen nan an men. Mon chè, bo plaj sa la gen e gos selman gen la bas. Mon chè, yè swa m fon rev. Mwen m fè nan bagay. Jounen sa pa ka pase, san bagay nan bagay. Pou kwen nan rev ou? Mon chè, m kwen nan te. Bakon je bolet? Bay bolet, mi sa pale bay. Ou gen kop pou jè bolet, mèm gen te bolet. Ou eske ou gen kop pou jè bolet? Sa arret nan men nou tout jan bas. Kom ou di mou fè rev, moun patelman to kwen nan rev bas. Mon chè, m kwen la de. Avan jounen an fini, fondaj nan bagay. Mi kom ou si ma espere sa. Mon chè. E wòch selman mwen la. Si moun kon manje wòch. Bo plaj sa, toujou gen moun kap pase. Jounen pa ka pase la pou ket moun ba. La ki tek ba e nan men mou. De pou kwen nan rev. Pou kwen nan Mon rev. chè, nap kon. Mesdames. Sak fè sa, nou pa poutan, yon nou bel sa, pou di nou soti. Nap pou mache nan zan nou kon. Yon fè nap pou maten nan. Yon nou di nou pa poutan, yon mwen bagay nan. E valiz, e kishon. Non, nou pa kon nou valiz la. Nou sel ti mwen go sa nou gen la. Selman go. Nou pa manje Nou rev. pa manje man, nou pa manje sa. Se son lòk bagay, kom si pizza. Nou da manje, men man pou. Dek mwen wap din ben nou. Non, nou pa fè sa. Mè sanpe. Mè sanpe. Mè sanpe. Nou a manje man kon nou di? D'akon, yon lòk fwa, wapotou lòk bagay pou nou. Bay nou non. D'akon, mè sanpe. E ten sa nou fè. Akor. Bon nou gran gou men, nou te ka bien manje man kwa men. Ki sa nou fè? Te devan bel mesdames so kay manje manje. Mwen chè, mwen bat ap sal bouch men nan. Ah, sanpe fè nan fè man pou kwen. Bon, nou eziye nou. Eziye. Yo pa manje mango. Me san pipi. Mwen nou jwen nou kapè te kon mango. Mango asi telman pou la. Telefon nou mango. Ay oui. Pwede na sigo. Sa te son iPhone. Mwen pou realite.
map tak reali. Serem. Tutup mama. Idus. Udah tu ben sambil pak mai mah ko. At bujulan. Banyak kali sana orang. Ada telefon. Apa nak phone pick? Phone pick. Phone. Ada. Ada kau saya telefon ni, aku mau ganggu. Lama. Oh. Ah. Telefon mau mana tu ibu. Lama. Hei. Apa?